ngingafika uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu ebangcwele egameni likaJesu. Nakulesi sikhathi siyabonga uNkulunkulu kakhulu ngokuhlanganisa usuku lanamhlanje sizokhulekela iy'dingo zethu. Siyabonga uNkulunkulu, singabazalwane sikholwa fanele ukuthi masikhona sabantwana bakaNkulunkulu siphila nomhlaba, iy'dingo zethu ney'celo zethu kumele zaziwe nguye uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, ngoba sesikhona sisindisiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Siyakhuleka thina kuNkulunkulu sicele, asiceli imali. Angithi ngikwazise lokho engikusho lo ukuthi uma usindisiwe uvele uvele uthi baba ngicela 1,000 iyaphela kanjalo imali uyasho ukuthi baba ngicela u-1,000. Kulo 1,000 lo uyothengani ngawo? Ngoyazi akunika uNkulunkulu imali 1,000 ibeni ungawazi uzowenzani, uthatha bese uthatha uyochila ey'nkalukweni zakho uzokunika. Kumele uchaze ukuthi uNkulunkulu imali engidinga ngidinga imali engaka, noma ukuthi imali engakanani, uchaze ukuthi uzoyisebenzisela kuphi, uzoyenzani. Ngilinganisa ukuthi nje ingane yakho uma abaney'ngane mayifika ingane yokuthi ngicela ngipha 100 rand ngako uzothini? Ngipha 100 rand ngako uzothini? Sivele umnike nje ajabule ukuthi siyabuza ukuthi uzoyenzani. Yes, nakanjalo uNkulunkulu uma ufuna ucela imali kuye mtshela ukuthi uzoyenzani, then uzobe sekunika i-provide ukuthi hayi le mali uzoyithenga uzoyisebenzisa into e-right bese yakunika. Siphinde futhi silinganise ukuthi ingane yakho uma yithi cela imali noma silinganise 100 rand umbuzo uzoyenzani, athi angifuna ukuthenga ugwayi notshwala uzomnika? Ngeke uzomnika. Nakanjalo uNkulunkulu wathi ucela imali engaka wakubona ukuthi ufuna ukuyisebenzisela ey'nkalukweni zakho ngeke uzoyithola. Kumele uzoyisebenzisela entweni uNkulunkulu vele ubona ukuthi le nto izoba isidingo kuwe and uyayidinga le mali ukuthi uyithole. Wafuthi ukuthi ongcamile uyamtshela uNkulunkulu ngiyalefana ngomnandi ngijabule nje uNkulunkulu izinto ezimnandi ngisaluhleka. Hayi ubaba wethu phela lona awunangane kumele angaficele ku something imali uthi cela ngiphi imali noma uyocela kumsali wakho uthi ufuna imali yothenga ama-snacks uyakunika ngithi awuyothenga ukuthi ujabulise nawe ukuthi udlela ama-snacks nawe ujabule. Nakanje ukuthi usizulima afuna uhle uthi ngicela ngiphi imali engakafuna ukuthenga ukudla yabo ngijabulise ufuna ukuthenga nje inyama lapha yabona inyama ebovu ngifry nje Nkosi ke ngijabule uyothenga nami i-drink laphana ngidle ngijabule, kodwa ngeke azakunika uma ungamthokozisi, ngoba nawe ingane yakho uma ingezwa usabe uthi ayikhuza ingezwa ukubili ukuthi ukhiphe imali nje uyinika ngoba ayizwa. Nawe kumele sithokozise uNkulunkulu, sihlukane nesono, sizivumise uNkulunkulu sethu, sijabulise uNkulunkulu, then masicela kuye izinto bese sinika esibone siyamthokozisa, siyakhuleka kuye, siyazila ukudla, siyalifunda iBhayibheli. Masingakwenzi lokho sizocela ukuthi singaphendulwa. Ikhiye ezinto lezo ukuthi mafuna ucela uNkulunkulu into uyithole. Amen. Kumele umsave uNkulunkulu, wenze intando yakhe, ukhuleke kuye, uzile ukudla, ufunde iBhayibheli, uthanda nabantwana bakaNkulunkulu nabazalwane basisi, ube umzali futhi ophanayo, then uNkulunkulu mawucela kuye uzobe sekuprovide, uhlambuluka uvumise lo sakho. Manje sikwenze lokho hayi sizohlala enhluphekweni ukuze kuthi siye solala ethuneni. So-ke bazane kafushane ke ake singenini ke ezwini kaNkulunkulu sabantwana bakaNkulunkulu. Ufuna sifundisane namhlanje ukuthi uma umzalwane uNkulunkulu uyasiprovide kukho konke, akukho nokugodwa uNkulunkulu okumhlulayo. uNkulunkulu nje uyasithanda, uyafuna ukuthi ke
kahle uNkulunkulu ngoba esidala siyayo lomhlaba akasigcela ukuthi sizobulawa yindlala la cha ngoba edala isisu kodwa lumlomo nesisu uyathi umuntu ophila emhlabeni kumele adle every day sabe lokudla kumele udle every day ngaphandle manje ngene fasting usuyazi uNkulunkulu kodwa nje uma ku-fasting uNkulunkulu usuke ready ukusiprovide ukudla inkinga enziwa khona usiprovide uNkulunkulu ingenxa ukuthi siqhele kude le naye masikhule eqende uNkulunkulu ziyadileyeka ziphuza ukuza baza abantu abanikade ngakhula phela iminyaka phela insuku ezingekana niyakhula ngizile ukuthi akwenzeki lutho inkinga uqhele kude noNkulunkulu yawuthi ngiyaza khona uprovide ba kule into zakuzothatha isikhathi ukuza kodwa mawuhlozi noNkulunkulu uhlambuluka uvuma izono zakho ukhuleka uzile ukudla uwenza umsebenzi kaNkulunkulu lona kubizele kuwo then uzoba close usole uNkulunkulu uvuke ebusuku ukhuleke uzidele uba close kuNkulunkulu uthi mawukhuleka aphendule manje uthi mawukhala ngenhliziyo aphendule manje uNkulunkulu kodwa masingafuni ukuza uNkulunkulu sizilungise impilo noNkulunkulu i-relationship yethu noNkulunkulu ibe right sizosafara sobanja inkathazo sikhathazeke noma leyo nkathazo uyayiphosa uNkulunkulu angaphenduli kutholakele nje uzozana usho njengamanye abahlezi besho likhona sabengayazi bakuthathaza intshumo yasesihogweni betha uNkulunkulu yashesha kuza aphuza ukuphendula iqamba amanga abantu bebanjwe izono iqamba amanga ayikho indaba uNkulunkulu yashesha ukuyakuzwa uyaphuza ukuphendula amanga ahlaza uNkulunkulu ngakhuleka kuye manje aphendule manje uNkulunkulu akabi late akabi early uya ngesikhathi into maqele kuye uzokunika isikhathi esifaneleyo ngilinganisa ukuthi ingane mayincane ingane ithi macela ungithengele imoto uzomthengela yini womthengela umntwana omncane ona 5 years ecela imoto efuna udrive imoto enkulu nayami niqoqe indaba uzongeke umthengele yini nje ngomthengela yini athi yabona kodwa manje maqhama eno 30 years ene license acela imoto ngeke umthengele unayo imali umthengela ngithi nayi njalo endleleni yakukholwa kunezinto ozosicela uNkulunkulu ukuthi ngiyazi kumina lento zoba sizokulimaza ingane encane ukuthi imoto uzoyenza uzidrive kanjani noma uyayijabula uzokulimaza nje ngeke ngisize ngalutho nakanjalo uNkulunkulu khona into ozosicela kuye engakuniki ngoba ebona ukuthi awukakhulu sesomntwana izokulimaza lento manje thina vele sicela uNkulunkulu masiphendula sisaqasuka siyaqhubeka siyahlubuka hayi indaba kaJesu into engekhona sabathe sakhuleka akasikhululi uyakubona wakukhula nje ulimele ekukholweni amen ukuhlala nje lapho until uzowakheke ukhule i-relationship yakho naye ibe strong bese khaneke ekunikeni into edingayo uNkulunkulu akabi late and futhi akabi early ufika ngesikhathi let's read about Jeremiah chapter 32 verse 26 and 27 yes siyafunda manje sibongela izwi ngoba amen Let is done Jeremiah 32 verse 26 27 lafika izwi likaJehova kuJeremiya lithi bheka nginguJehova uNkulunkulu wenyama yonke kukhona ungihlulayo na lithi izwi uNkulunkulu wathi unguJehova uNkulunkulu wenyama yonke odale thina sonke akukho nokubodwa okumhlulayo empilweni zethu ihealing uyakwazi ukuyenza uNkulunkulu inhlupho uyakwazi ukukhipha enhluphekweni uyakwazi ukugqokisa wazi ukumbathisa wazi ukukunika ukudla uyakwazi ukuphuzisa amanzi uNkulunkulu awukho nokubodwa kumhlulayo phela into engilimitha uNkulunkulu isono empilweni zethu
noma uthi isona uyazivuma usekile inkinga i-relationship yakho noNkulunkulu ayikho strong. Uthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa into zakhe awufuni ukhuleke uyaforce ukuthi ukhuleke. Uyaforce ukuthi kumele ufunde iBhayibheli. Uyaforce ukuthi kumele uzintando kaNkulunkulu. Ufuna lo ulandela ngemumva. Ngeke vele ukulaphendula ngoba wena vele uyahlambulula izolo kodwa manje i-relationship yakho noNkulunkulu iqhele kude le. Kuzoba nzima ke vele ukhule kuphendulwe. Ngoba ubudlelwane bakho noNkulunkulu abukho right. Inikezwe nje abantu abashadile. Abantu abashadile basizana sengisho lo mshado lo obuso uNkulunkulu angisho lo mshado le awe kube khona amaphapha bela fihlela nemshadweni yabo. Omunye yepathi phone omunye ikhadi asephekhlana mayikuphi indoda mayisabeza ikhadi mayingena imali unkosikazi ayithatha ayisebenzela ayifuna ukudinga khona noma bathatha ikhadi uNkulunkulu ubuso nje lo mshado benokuthula ngoba umshado obuso uNkulunkulu yonke into uyaprovide mayiphela imali bayakhule uNkulunkulu provide abanika imali. Abenzele yonke into yabo nje i-free nje. Uyakwazi uphatha ikhadi lo mama noma uyakwazi uphatha ikhadi ifoni yamama iphatha ubaba nefoni yakho iphatha umama mayikhohliwe kodwa kule khaya ufike benza yonke into nje ngenjabulo ngoba bayathandana. Uthi noma strong ngale ndlela le ukuthi hawu noma content exabanisayo omunye bayakhuluma lo athi mina ngikho right ungikhubile la lungisa la asizana baxolele futhi fast aphendishe 5 minutes want ubalungisa masinyane kube khona ukuthula. Umshado ubuso uNkulunkulu leyo relationship izoba strong ikhule ibe right. Aba provide uNkulunkulu abondla bezele yonke into enhle ngoba abanamfihlo ngoba once oyedwa kuba oba nemfihlo usemyangela leyo mshado uNkulunkulu ngeke sawubusisa uzoba nezinkinga neziqala esikuba into eziningi ezoba blocker bese be divorce baze bahlukana. Omunye lale phezulu omunye lele kwelinye ikamera lakhe kuhlukane nje la ngaphandle boyala ngathi hayi labantu bayathandana nani noma bemadrobheni ubona ukuthi bayathandana kodwa basefika endlini bahlukene. Omunye aphekela aphume lapha ahambe ingane umama ingane ekamereni omunye uthatha ingane zakhe ubaba opheka futhi naye apheke yedwa labona akekho ukuzwana nje la. Lo uyaphekela lo uyaphekela kodwa bahlala endlini eyodwa. Yabo lo budlelwano obusuke sebulimele ngoba labantu babe nemfihlo. Nakanjalo uma sesikhola uNkulunkulu kumele sibe nothando olustrong noNkulunkulu kanje singamnamfihlo enhlizweni zethu ngoba nase sizoyifihla enhlizweni yethu ukuthi uNkulunkulu simfihlele yona sithi nasifihlela abazalwane uNkulunkulu lo osidayile cathi ayiboni leyo nto. Mase sizofihla lezo enhlizweni zethu soba neqhalekiso ukhule ungaphendula umzalwane khipha lento esenhlizweni yakho ube ne-relationship noNkulunkulu ungasaba abantu saba uNkulunkulu. Ungaphoqwa ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Wena ngoba uzivuselele uthi wakho ngifuna ukukhuleka ngifuna uzula ukudla angifuna ukutshela manje sengifuna ukuba ne-strong relationship noNkulunkulu mina ngedwa noNkulunkulu. Ungajabulisi ukuthi uzohlezi nje ufuna ukuthi walanda wadonsa ukuthi phela fundisa khuleka phela yenza ukuthi manje no. Mawumzalwane wena iba ne-relationship noNkulunkulu mfune ngokwakho. Ungamfuthi ngoba bazothi amfuna nawe uzomfuna mfune ngokwakho ube ne-relationship noNkulunkulu khona uNkulunkulu azokuprovide akuphendule uzobe unothando nje noNkulunkulu. Ayikho leyo into uNkulunkulu ezokufihla layo uzokutshela yonke into kodwa uNkulunkulu uyasifihla into eziningi akasithembi akasibusisi ngoba uyabona ukuthi thina uthando lakhe phakathi kwethu naye lukude. Into zasemhlabeni zisibambile ukuzithanda wethu kusibambile sinakekela inyama nonakekela uNkulunkulu. Webazalwane uNkulunkulu manje uNkulunkulu enyama yonke awukho nokodwa kumehlulayo ngempela iqiniso awukho nokodwa kumhlulayo. Noma usuzela nje mina usume mama ufuthi umthanda uNkulunkulu ulali zakho uzosukuma ngeenyawo uhamba la uthi khona kuzulala. Ulise nje ukuthiwa phela sathana unjalo phela akafundi phela ulalisa uNkulunkulu. Somele uphoqe wena uthi no noma ngihlala ngihlathizwe kumnyango ngishaya umoya khona yenza ngilayo. Ube ne-strong relationship noNkulunkulu okwakho
ungajabuli abantu bavutha emoyeni abantu bagcwele umlilo ebamkhonza uNkulunkulu yebo ugcwele ubuthi ngiyafisa ukufana naye umuntu ufisa ukufana naye wena ibe uwe bese ufuna ukukhula kakhulu udlule yena ungafuna ukufana ungafuna ukulingana naye wena ufuna ukudlula kuye ube ne-relationship strong noNkulunkulu ngokwakho ulwe udele bese uzombona uNkulunkulu yaza kukhule yini ungavazana bohle njalo nje hawo Nkosi yami hawo Nkosi yami hawo ngiyakhuleka hawo angiphendula ebazana uNkulunkulu uyasithanda ngoba uMateyu ake sifunde uMateyu chapter 6 Matthew chapter 6 from verse 30 uthi uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomuso buphonswe eziko akayi kunembathisa kakhulu nina enenokukholwa okuncane na ethi abona uNkulunkulu owathana uyangibhathisa utshani wantu uzobona sebubudrini bubuhle nembazi iqhakazele kuzizinhle 1 vele zibune faka umlilo zisho aphinde futhi ambathise aphinde futhi abunyuse utshani buthele uthi thina esinokholwa okuncane akayi kusimbathisa uNkulunkulu na esinokholwa okuncane akuzimbathisa uzosimbathisa inkinga lezi something esiblock out uNkulunkulu angakhona ukusenzela izinto adu verse 31 ngakho ke ningakhathazeki ukuthi niyakudlana noma nakuphuzana noma nakwembathani na ukuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa ingani ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu na ithi yazi uNkulunkulu akafuni isikhathazeke ngalutho akafuni isikhathazeke inkathazo zehlala kithi uma kukhona izinto ezingama-secret kithi ziyahlala ke inkathazo zingaphumi zingasuki kithi ngoba hleli nama-secret enhliziyweni zethu noma ungana-secret uvuma izono kodwa into ezokwenza inkathazo zihlale ukuthi awunayo strong relationship noNkulunkulu awufuni ukumfuna ngokwakho ufuna ungahlezi njalo nje wena ufana nje ufuna uhlale kule level nje le ngizolikanisa nangani ngizolikanisa nangani uthi ningavumi ukuthi njalo nifuna ukuvuswa njalo ebusuku ngo-12 nani ngokwenza ifostela ukuthi nizovuka ningaloyo mpoqo njalo ukuthi usizo uzosivusa futhi sandile abasivusa othesinyomele basivusa abazalwane ngeke bakhona ukuthi sithanda uzivusa ngokwakho wena zifuna ukuthi zivukele ngokwakho yabona manje sekuyaphela kunivusa sezonyeka kuyahleka ngizonyeka ungathi lo ngiyafana masinivuze nje futhi nivule futhi emvulolala nenkani kumele ube umzalwane ukhanda ukuthi sengifuna ukukhula manje ngabe ngisavuswa uNkulunkulu ngicela ungisize ungipha amandla ngivele ngivukele mina bangangivusi bafuthi nje sengivukile vele uyakwenza uNkulunkulu lo uthi nje 1 2 soshaya utravel bonisa uphaphela uthawu asengibokoze njalo uthi uyabheka isikhathi hayibo hawu u-10 hayi angivuke uNkulunkulu sengivusile uNkulunkulu uyakwenza lokho uyayithumela ingane zakhe izozivusa kodwa into ebuhlungu ukuthi le ngelosi once yakuvusa wangavuka noma wavuka womuntu uvukile waphinde futhi walala hambile ungaphezulu nenyanga no 5 months uphele nonyanga wonke uphele ngabuyanga ngoba usuyingcunulile uyayithumela ingozi ezokuvusa yabona mina ngithamisa nokhona uNkulunkulu engifundisa ukuthi angikhulise ekholweni angivusa iyo njalo ngivuke ngifike ngilala
ngibase oshaya u12 ingakhala nokhala alarm ngizwe into ebandayo ibekwa la emlomeni ebanda kamnandi ingene kitchen behlela ithi phaphama mangiphaphama ngigcwele injabulo ngithi ya kwesisikhathi mangibeke kakhulu imali ngibengiphaphama ithi fire ngithuke bathi kukwenzakalani yabona le time isaqala hayi ngalonke ngizo fire ngithuka phela ngijwayele lento eyenzakala ngiyalo ngivele kubathi kodwa engibeka ebanda enokubanda eyokuphonda ngenye indlela kwehle kuthi bese vele ngiphaphama ngibe alert phela bokubuthongo ngibe right kodwa mangikwathi time sengithanda ukulala kakhulu yahamba ithatha isikhathi ukubuya uyokhala uzile ukudla ukhuleke ingawuthi mathi Bible sayingcunule nkulunkulu asinike ukuthi ihambe nathi sayingcunule phela sayingcunule namhlanje sithula uNkulunkulu ucela ungibusele i-time keeper angel it's a time keeper angel yes time keeper angel please provide a time keeper angel for me ngifuna ukuvuka ngo12 uzoprovide akulinga kuthetha avele ivuke ngempela uvuke wavuka ngikathela usanele kulingayo mayivusela kulinga wena futhi ihambe ingabisabuthi ashithi hayi asikashaya isikhathi la uyasela ithi hayi lana asikashaya isikhathi ukuthi ukhuleke ukuthi ulala kancane uzovuka nje hayi mase u12 exactly hambile kwathi isikhathi uthi uyalala ivusa ngo11 papa maqala ukhuleke phela ngithi yona ibona into enza in the spirit iyabonansi impiyeza usifuna uzomlinga uzofuna umshaye beze kuye bese vele ivuse ngo11 papa isikhathi uba 11 hayi asikasha khuleke ngo12 minutes uyalala phelile ihambile afike amathumana destroy enza ukuthi ayithanda emaphushweni kuba qaphela indlela lena nangonani wathi ulala ngo7 unani kuvusa yohlala uzoshaya u2 uthi ufuna ukulala ubuthongo afika usabathe thongo uthi uyalala akulaleke uthi uyalala uthi uyakhinyeka uthi abamba uyafuna usabathe uyanyakaza kunyakaseki kumele ukhuleke a time keeper angel uselo njalo uma uthi ayifune ize kuwe ube ready ukuthi nje mayithi manje vuka ukhuleke you will wake up and pray namulo uthi hayi isikhathi sama sikashayi hamba namhlanje mase restore le lotha la ma time keeper angels sengikhathele ukunivusa nami hayi sengikhathele sengibona manje isebenzele ngelosi ngoba ngiyazi yona wayinqunula wangafuna ukuvuka yezinduku emva kwayo azoshaya boy azokunaphuza uzovuka uthi ukukusakhatha sengalutho sizodlala sizophuza uthi abantu beze bayazi bakhathaza nalo lezi sikhathazeka ngazo nathi kodwa lo uyazi ukuthi usezulwini kodwa uthi verse 32 ngokuba verse 33 uthi kodwa funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakunezelwa kinina lithi iBhayibheli yonke into yasikhaza kulomhlaba noma kuthiwa yini oyidingayo abantu beze bayidinga lento oyidingayo uNkulunkulu yazi nawe uyayidinga kodwa into ayisho ukuthi funa kuqala umbuso wakhe nokulunga kwawo each and every day ukhuleke uzile ukudla ufunda iBhayibheli umkhonza uNkulunkulu wenze intando yakhe ilo ufuna umbuso uNkulunkulu nokulunga kwawo each and every day uhlambuluka then ke uzoba sekunento ekukhathazayo ize lona ungalindele ube nje sebeprovide ngoba na njani ufuna umbuso uNkulunkulu mangake uzobe njalo forget yohlala enkathazo uzohamba emhlabeni olala ethuneni yobheka phezulu ngomqolo ungazange ubone okuhle kaNkulunkulu la uthi sabazalwane bese mfuna uNkulunkulu ngokwempela ukuze ke azosiprovide iso simple uthole la blessing uNkulunkulu akumele ukhathala kakhulu ukiba ama1000 imali engaka indodla ngoba ningi bayakhipha indodla engazema ukuthi ababusiseki
nendodla zabe yikhipha into ebalekile noma wakhipha ngisho ishumi leli as long as ithanda uNkulunkulu ubona nemali engikhipha yokugcina angisenawo namenye imali eyami yokugcina nje le u10 yokugcina bese nami ngithenga overcake nami ngothenga isiko sengiyanikela uNkulunkulu ngawo nako manje wadlala mina yazi leyo nto ukhipha imali yakho yokugcina uthi le mali leyikhipha yonke le hamba unikela ngayo sekizwe ukuthi utshela hamba ukhipha le mali onikela ngayo uthi abheke R50 bethi ngiyothenga ngayo ilokhu njani nero on ngithenga nani ngikhiphe noma uthi vele ngikhiphe ngitshela into biyenzeka ngithi ngiqeda ukukhipha awusokuhlala phansi ngiqhamuka ngizothi namzalwane angixawuthi abheka R100 hawu R50 cabanga semtama kulindi ngoba ngezinto enkulu ngiyahlala ngifuna uNkulunkulu manje something ngiyayenza ngilokho ngisho le nale mina ngitshela mina unikela kanje unikela kwami awufani unikela kwabazalwane manje ngitshela unikela kanjani itithe yami ikhipha kanjani iyakho uzongibusisa ngesikrithi yami nje mina ngitshela umuntu hayi umuntu nomuntu bayibe nesikrithi yakho noNkulunkulu i-relationship yakho noNkulunkulu besitonga nje hayi hamba uzile ukudla ukhuleke isikrithi yami la yongizile ukudla ngikhuleke hlale kwenkwezini laNkulunkulu ngihambe uyoshumayela ya iyo isikrithi yami ngiyikhiphela ke leyo thathe nawe isebenzise uzobona uprovide uNkulunkulu la emnikeleni hayi asiyi sofuna imali ngizokukhuthuza isikrithi yami uthi verse 6 Efes ngoba se Philippians chapter 4 sesizokhuleka Philip chapter 4 verse 4 uthi thokozani enkosini njalo ngiyaphinda ngithi thokozani lithi iBhayibheli masithokoze every day enkosini njalo every day sithokoze amen kodwa thina sithokoze mafika inkathazo nje so manje inkathazo sakho thokoze awungena usebambeke inkathazo lithi iBhayibheli masithokoze njalo enkosini njalo uthokoze noma inkinga zifikile ngoba uNkulunkulu usuke ready ukuthi ufuna sihlale sithokozile uma sikhona into ezinkathazo esidinga masikhuleka kuye uyasiprovide each and every day ukuthi sohlala sithokoza namhlanje konke abazali abaningi abahlezi bekhala beneyinkinga nani bengathokozi ngoba nama secret in their hearts abanayo strong relationship noNkulunkulu bafuna ukuphoqwa ekumkhonzeni uNkulunkulu that's why bazokhathazeka bengathokoza enkosini sohlala ngingathokoza uzolale umqole ethuneni ngenxa ukuthi nje awufuni nje uthi nje uthobele nje uNkulunkulu ukumfuna ngokwakho umfunisise akufanele uNkulunkulu afune thina usasifune wasithola kudala uma usuthola uNkulunkulu wakho ofaya insindisweni sekumele kube nguwe manje ozomfuna usondele kuye naye uzobe senzenjani asondele kuwe Little verse 6 verse 5 ukubekezela kweni makwaziwe ngabantu bonke inkosi seduze ukubekezela kwethu makwaziwe abantu bonke la emhlabeni noma kana bathi wena ubekezelele kuJesu noma ubugulu nenkinga nanantu wabekezela inkosi ikhona la eduze thina esikhathi abazithi awuhanjwa waqala wagula waba nenkinga wananani uthi uJesu ungishile ekhona la eduze ekubuza uzobekezela njengoJobe amaqhawe enkolo esibekele wona lawo ukuthi kumele sifunde ukuthi abekezele enkosini angafuni ukumshiya uNkulunkulu angafuni ukumyeka nokumthuka noma segula kanjani esephela yonke into ekade behlale besebenzisa bephila ngayo uJobe kwaphela kwasani wazi ohlala yedwa lesangweni enamathumbu izinje zamkhotha amanxeba amathumbu zaba odokotela bakhe wabekezela uJobe noma bangalokho bese besomduduza bamdiswa west kodwa wabekezela uJobe wangafuna ukusuka kuNkulunkulu nathi asibekezele ukubekezela kwazi abantu bonke ngoba inkosi ila eduze kwethu angazasiyeke inkosi ila eduze kwethu inkinga yethu ukuthi thina hayi
vele qhamuke iy'nkathazo nje Jesu akekho hayi neba Jesu ayikho vele uzulungele lutho into ebuhlungu injalo once abayikholwa wakhuleka wangabona kwenzeka something usuzothi uJesu akekho once wasuka uJesu buyele emuva yona iqalise enkulu kangaka kuyoba wese kunaqala uverse 5 uthi ukubekezela kwenu makaziwe abantu bonke inkosi seduze ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga nawo ke enye into eyenza abazalwane bengakhona ukukhululeka ithi iBhayibheli masingakhathazeki ngalutho busho iBhayibheli bese izicelo zethu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga hayi zaziwe abanye abantu Yaza kusiza uNkulunkulu izicelo zakho mazaziwe abanye abantu qala utshela uNkulunkulu uqala before ucela abanye bakukhulekise cela uNkulunkulu inkathazo yakho ungabi umzali uzohlezi njalo wena wanenkathazo ngisabumfundisi ngisabumzali ukuthi awungikhulekisa uzokhula nini wena ube relationship noNkulunkulu na have a relationship, a strong relationship noNkulunkulu khona mawukhathaza utsheleni bese provider mina ungabuza ukhona lo owazi icelo zami mina noyedwa nje kimi la engamuntu uthi mina kodwa uthi manje oyedwa ngithi angavela sokumathi uthele mina wakafika bazongithi uthi angikhule isicelo ukuthi uNkulunkulu oyedwa nje konke enginako mina manje kulobuse ngakho mangabakhona nje oyedwa noma uthi ubani uthi ubuthando wafika kimi angitshela uthi ake ngimkhulekise udinga ukuthi nokunye ukuthi imkhulekise hayi angikwenzi ngoba ngiphethe lelizwi mina uthi izicelo zami zaziwe uNkulunkulu lokukhulela ukusa wena uzobenza ngitsheje yabo into ngiyayidinga mina lonke ukuzoprovide ngoba sengiyazi ukuthi sengikhulele ukuthi sengiphendulile ngiyena nizo sengizoba nayo leyo nto ngoba kudala ngikhulele ngiyacela uNkulunkulu sengiyazi vele mina lento sengitholile izicelo zami azaziwa umuntu that is my second secret sengibamba yithi yabona ile secret yami leyelandelayo izicelo zami azaziwa umuntu noyedwa ngambiza noma uthiwa kuphi nawo le komnambithi sishole khona balande bonke amabanye sengahamba kuwo uthi manje into esithande kwakwayisho uthi wazongitshela ukuthi mina noma uthi ubani nomhlaba ezosho ukuthi uPulisane wangifeme ngoba sekholwa wazongitshela ukuthi ake ngimkhulekise ufuna ukuthi nokuthi ngimhambise senkulu socela wena abafundisi cela ngibatsheni that is my secret ngitshela nje uNkulunkulu nje kuphela futhi vele bese ngiyathula lento isuke emqondweni wami ngalo ngicabanga nawe njalo every day here no ngivela ngitshela uNkulunkulu evala bese ngiyakhohlwa ngezinsebenzi zeNkulunkulu njengoba bese qhamusa ngibusibona nje bese ngiprovide bese phendula wena ke ngokwakho mayifike lokunketha uzone njani funa abantu bakhulekisa awuqale uNkulunkulu awukuvala abantu hamba uNkulunkulu wabona hayi isikhathi sashaya kuphendula usungezakhe ungani noma kubani futhi ungani noma kubani umuntu oyazi spiritual life yakho ukuthi umuntu uphila impilo ungabe ukuthi uyokutshela ubani umuntu even umzali wakho amtshela buza ukuthi mina ngeke kubani ngeke uvula umthetho thothi mina ngiyakhule uNkulunkulu angiphendule uvela usuke nje uzotshela mina icela ukuthi ngicelele nami necelo zami uNkulunkulu angangiphendula umphendule uzotshela mina hamba kumuntu ophendulayo nayo mayekhulu ephendula hamba kungani noma kubani wona laba ngaphandle bayakhula baphendulwa ngoba banazo relationship noNkulunkulu awufake ukuthi mtshela noma ngobani izicelo zakho tshela umuntu ophendula uNkulunkulu umuntu uyaphendula ngempela uNkulunkulu akhuleke isikhulu bese njani ayayenza leyo nto bese nawe uyazama ukuthi ungane kunjalo ohlezi uyakuye awusize sikhuleke uNkulunkulu ukuthi angicela uNkulunkulu ukuthi wena uzohamba ngokwakho uyocela ngamoto uzocela kimi ngizokuvova mina ngizokuvova intotho ngicela isandile ufuna uyothenga ukuthi nokuthi ufuna uthenga ukuthi nokuthi hamba 3 days fasting your fast hleka ngiyataya fast nami ngizongena nawe fasting la zile nawe uzile na sekunkulu ngoba mangingenza ifasting ngifuna bodloza into evimbayo ukuthi wakhona ukuzwa uNkulunkulu akhona ukuphendula the fasting mina ngithi azi ngene fasting sizile ngapha ngisemle ngiyazi umkhulu wami uzobunjani angeke ngize ngiyokukhula ethi lenkosi mnike kunokuthi akudinga never
mina ngiyokhwela uNkulunkulu lento engivimbayo ukuthi ungamuzi ukukhombisa yona iyeke ngicela mina uNkulunkulu awumprovide yayithingele ukuthi ngomtshela uNkulunkulu lento le ezothi mayikhule ungamuzwa ngithethe yile ngivimbile bese valo uzolungisa bese valo uzokusuka mase ekhulu bese yaphendula hayi boza bafuna ucela edinga boza kimi uze ndiyaboza ngizokuvova so bazane uNkulunkulu uyasithanda uyasiprovide ukho konke ungacabanga uma uzake ngizocela idingo ngizile ukudla hayi ngizokusho lemoto inkulu ukuthi mayithi angithethe uzile ukudla kodwa mayingashongo ngomkhulu ngikhuluke nawe ukhona la senkulunkulu evaloko siyathula mangaphuluma ithi ngimanthathe mayintsho ngena ukuzile ukudla ngiyatshela hayi wasihamba 14 days kuza ngesilingo sakho into ohleli ukuthi idinga ifati engalo zibhidlizeke le stronghold esimela emkhathini bathi 40 days 40 days ngejiki mathi 1 day kuzoba 1 day mathi half a day kuba half a day ungacabanga ukuthi half a day seni kuya ngo12 kaze vele uzovela nje uhlale uyavala siyalokha lokho eminyango sihlala sikhule uzokushaya u12 asiye ukukhuleka uhlela into esinasi lempela le ungahlala bazodiswa le demon elibile elivale ukuthi ungakhona uphendula hlala nazi sikhuleke singami sikhule inyama izithambe impela ubonto yeyingikhathela mawuthi uyalala ngishaya vuka hayibo phela mathi half a day akusonto okudlala half a day from ngo6 hours ukuthi awuvuka awugijima uyoxupha awenzi ukuthi uyavuka sangena savala hlala emkhulu kuze kwasosha u12 siyaphuma emva ko12 sihamba siyaqhubeka ke nami yaqhubeka saphilizekile uzobe usuphendula wakhe mina nje iva ngilele ngilazi ngani ngalona bafuna something uyalwa siyabonga bazana sekosha 5 ke ya isikhathi sokhonza uNkulunkulu sisitholile khona ivesi lokugcina ngidingayo bafuna ukubona uNkulunkulu aphendule umkhulekweni wakhe kubusisa futhi ekhaya lakho amaHebrew chapter 13 imiyalo eyinhlobonhlobo verse 1 uthi malume njalo uthando lobuzalwane malume njalo njani ini malume njalo uthando lobuzalwane wena ungabe umzalo othiwa hey unamamuthi lo mzalwane lo uyaqasuka uyakhuluma destroy abantu hey impilo yakho nje ibe nje ungaziwi wena bakubona udlule uhlezi vele unje asikaze simbone eqasukile asikaze simbone epheza yawuqende ebhedana nani nje akashintshi noma eqasuke simbone uqasuka kanjani uthando uzana malume njalo noma uthi uyabona ukuthi ikhubile igolf ivale ngaphakathi ukhombisa uthando lomzalwane vala umlomo nokhuluma too much malume njalo uthando lobuzalwane ufuna uNkulunkulu akubusise alumuze lobuza umthando umzalwane wakho umbusise umthengele uzuthola ngisho imali yakho ogcina ukuthi uthatha into something ukuthi angeke ngisathenga libe ngidinga mina ngizohlala ngabe nacathulo ngizohlala ngabe nangubo ngiyayeka uthando lomzalwane uyingubo izobe isiza ke ivusizo zakhona nansi isikrithi yami elandelayo ithi uyayizwa ilandelayo udele wena noma uyabona ukuthi ngidinga i-real on noma ngidinga ukuthenga ibhluko uyeke uyothenga omunye umzalwane uyeke nje umhlala unjalo uyomthengela emva kwalokho uzobe seprovide uNkulunkulu mase ezokunika ukubuyisa lewasikhombisa ngibona amasekrithi ebusiso namhlanje bawayibambi la ngiyakutshela kodwa mawayibamba into engishoyo uzokubone kahle thishi imbuso zikulandela malume njalo-ke inzelo lobuzalwane ukhona nenhliziyweni yakho uthi uzombusa imali yami okugcina ngizomnika awungeke forget uzibusiseke nje uyadlala noma wakwenza ngoba ukhona nenhliziyweni yakho forget ungayilandeli inhliziyo ukuthi imbi and futhi iyakhohlisa ubani ongayazi na uyayazi inhliziyo yakho ukuthi imbi nje ibuye ikhohlisa le uthi verse 2
ningakholwa ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Another thing ukubusiseka ngenisa abazalwane ekhaya lakho noma uqhamuka uhlanya ngene uhlala sofeni wakho omuhle. Uhlala sofeni wakho omuhle hlale phansi udeke letafula lihle. Lijabule lithokoze unganyanyi. Uhlala ngekhaya. Ngeno dala shoes off. Kumlani? Anibona kunjani na? Nongena nodaka la. Ngenisa abantwana bakho ngothando. Kubathe kahle sinya ukuthi azale bengikoruphile nje ngiyaqala nje ngene. Futhi mabithi ngenani bazalwane ngenani. Mabe ngena ngazi iqhaza zojazi njalo vala umlomo. Inhliziyo yakho izokhuluma ukuthi awubona makena kanjani bayibambe ifuna ukubamba izibuso zakho iyekele uzotshela babephuma ekuzufe ngoba ngenodaba abashayela phansi bathi bajabule benze abayithandayo ngoba ucathi abantu athi ingelosi lezilethe sibuso la ekhaya zilushiya lendlela kuhlala uzibekele 5 stays funa ukubusisa njengebhizinisi zifuna ukuthatha lento olukhulekele uNkulunkulu ukucela iminyaka kodwa ngofuna ukungena nje jika khumule iqathula awulo muntu uyaqala ufana ufika ekhaya nje wena somkhumisa iqathula uyagijima ngedaka la ahlale kahle nje athokoze umnike yonke into efisa enhlizweni yakhe aphume ejabule ethokoza uzumbusi nangemali nokukhuluma nomuntu okukhulile ekushayelezisa ubuhlungu ekukhubeka ukuthi ungimele hamba na ingekuthanda mzalwane wami nawo 50 rand hamba kahle mzalwane uNkulunkulu akubusise amen ngeke ngikhulumeke leyo ngeke ngize ngene kuleyo le secret yami uthi umuntu bayekhuba manje wenze njani noma ulimele ushayile inhliziyo yabale sithi uyebothi izi yaqhuma ivuvukele inyathela ishayile inhliziyo khona into kumele uyenzeke udisole demon elifuna ukuvusa inhliziyo umosha likushayile isibusi baliwe bazalela khona umuntu ozolile ukuthi qhamuke nje umzali omunye azokukhuba ngale ndlela akukhuba kulimazi ufuna wena ubuye kuye umtshengisa ukuthi kamnandi umenzele okuhle kakhulu uvuthela amalahle kuye leli demon efuna ukuthatha isibuso sakho liyahamba phoxeka ithi kanje na sike lapha verse 5 uthi ke nje ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngeninakho ngokuba ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya nezwa musu ukufisa imali ngoba ngitshela bafuna imali uNkulunkulu ungayifisa tshela ukuthi ufuna imali engaka uzoyenza nani leyo mali kodwa mayengakuniki futhi uNkulunkulu uyabona ukuthi lento ofuna ukuyenza nemali izokulimaza ekholweni myeke wanelise lokunako musu ufisa ngongaphezulu ngoba uzwa kulokukholwa siyakhuleka manje sikisi siyabona ke mafika inkathazo empilweni yakho every time ayifika ungahlali nenkathazo mzalwane never uhlale nenkathazo empilweni yakho yazi inkathazo yenza nenkathazo mase kukusakhathaze ngalutho inkathazo idistroy umsebenzi wakho kulempilweni zethu iyawuqeda nyafu umsebenzi inkulu inkathazo ivimba iblessing ukuyaxoxa kahle ukukhathaza kuyisono mawumze uhlale enkathazweni namhlanje ukhathaza into eyodwa nasafuthi lokuhlezi enkathazweni namanje abanye basenkathazweni inkathazo ya last week bahlezi bana namanje hamba uvumisa ukuthi uyakhathazeka vuma nje abona manje hamba uvumisa ukuthi uNkulunkulu angithethele ukuthi mina ngihlezi ngikhathazekile ngoba umele nezankulu ukuthi uNkulunkulu sakhathaza ngalutho uyakhathazeka uthi esakhathazeka ngalutho ukhathazekelani nje wena yini ukhathazeka wena yini awukhathazeki umzalwane
ngoba umelene noNkulunkulu lezwi lakho uthi izwi lakhe liyama. Wathi ngitshela ukuthi inkathazo yenzani. Petro qala chapter 5 verse 7 verse 6 qala verse 6 uthi kanjena ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Mawukhathazeka ukuthi awuthobi phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Ngeke sakuphazamisa akuphakamisa uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo uma ukhathazeka umzalwane. Never. Mawukhathazeka wenza uverse 7 uthi verse 7 niphose izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Lezwa inkathazo mayifika kwesemtha manje ikhathi iphose uNkulunkulu mase iphose uyakhohlwa yiyo awubusayikhuluma nomunye. Thula inkathazo masitshela uNkulunkulu thula ulinde yena ngoba uzokuphakamisa isikhathi esifaneleyo. Watshela uNkulunkulu inkathazo zakho nje futhi afika umuntu la umzali nomubani womunye wathi mina yazi la ekhaya nje engihluphekile Nkosi yami usumtshela uNkulunkulu ngicela ukudla anginakudla la endlini kwangela umzali la hawu usuyaqala mina yazi ngihluphekile nje mzalwane anginakudla la usuyilane leyo nkathazo kaNkulunkulu ngeke sakukhathalela uyilandile vele uyilandile inkathazo manje njengokuthi ngangizimfanekise incela uNkulunkulu usho imali 5 rand yabona lapha nesikhoza ithi lapha ume nje la bese upost 5 rand kanje upost uyabona uvela ngene ngale ungawucinga uzoshisa isikhoza ungawubona ngithi kodwa mawuthi uthi lo 5 rand ufike uye lapha entabeni uthi ugubhe la bese uyafaka ugqiba ubeka itshe phezulu ungahamba no 5 years ubuye ufike khona ufike ususe letsheleni ugubhe uthole futhi sokhona angithi uyenze njalo leyo mali uyibekile ngithi wase wabikisa phezulu yetshe uthi la kodwa mawuyiphosile uyayicinga uzudela ngithi na kanjani inkathazo lithi iBhayibheli masiphose lithi iBhayibheli phosani izinkathazo zenu zonke kuNkulunkulu siyaziphosa uma usuphosile usukhohliwe yizo kodwa mawuzoyibeka inkathazo kuNkulunkulu ufike uyisho maqhamuka umzalwane uthi hawu mina nginenkathazo lana anginakudla kade uqeda tshela uNkulunkulu manje uthi anginakudla cela imali uNkulunkulu uthenga ukudla kodwa manje umzalwane manje usuyamtshela hey mina la ekhaya nje anginakudla leyo nkathazo ubuyibekile bungayiphosanga manje usuvela iphinde kanjani uyikhuluma usuyilandile thina inkathazo siyayiphosa ingakho ngiyitshela mina mama khona nje oyedwa kini nje othi wena pholisani wafika mawungitshela ukuthi angikhulekise udinga ukuthi nokuthi uNkulunkulu akaqhamuka angitshela umuphi ngoba mina inkathazo zami ngiyayiphosa bese ngiyakhohlwa phela mase ngibona uNkulunkulu hayi nami usengiphendulile bese ngihamba sekuleso story ngiyicheka leyo lithi okay ikhona nisiyangithetha hayi le uNkulunkulu uzongibusisa yazi sekuyazi ukuthi hayi sengiphendulile. That is the secret yokubusiseka. So bafuna ukubuseka umzalwane bamba lezo zinto ke zibe kanjalo ungenisa ihamba ekhaya lakho uthanda lo mzalwane lime njalo egameni laJesu. First thing go to pray Nkosi keeper angel ngoba kufanele simkhonze uNkulunkulu ngempela i-relationship yethu uNkulunkulu is strong bangenjalo let us forget apha ukubusiseka siyavuma izona siyazile ukudla sifunda iBhayibheli wesizo noNkulunkulu sibe strong i-relationship yethu noNkulunkulu bese abantu bese bathanda abeze sobuhlungu besikhuba sibenzele okuhle njalo sabakhombisa ama-side ukuqhubeka phela akhuluma nje Nkosi mzalwane awenza kodwa kahle la awukhuluma ngolaka bese emva kwalokho umzalwane kanjani ongenawo ama-side ayi-2 side uyabona noma sicasukile uyabona ukuthi ucasukile ubani akangeneki so hey ungayithisa wala wathatha ukudla kwabantu uzomthola kahle yo engumzalwane kodwa ungabi nama-side ayi-2 afuna ukubuseka uNkulunkulu iba neside eli-1 ube nje umzalwane noma ukhubekile engabona ngathi ukhubekile ube nje ube nje udlale ube mnandi
kube mnandi kumele faka induku ube kanjalo nje angathi into oyenzayo into elwisayo yini inamadimoni la kakulindile ukuthi manje ethinta labo lokukhuba futhi uvukelwa ulaka unganilingi uze u-entertain leyo nto uqhame nje wona umuhle uright la madimoni afuna ukuthi ibuso zakho engazaphumeleli once wathi wagadla ngolaka sezambe zonke ibuso zakho usuyibhikiza imisebenzi kaNkulunkulu amadimoni ayazi friend the spiritual world uthi nje ulaka it's a doorway ucasuka it's a doorway inzondo it's a doorway malume njalo uthando lami lobuzalwane ungenisa ini izambi ekhaya lakho bamukele kahle babusise ukudele mambona umzane ngalutho zidele uthi ake sithe isikhathi le mali bekuthe isikathula kodwa ngithatha mzalwane hamba uthenga something angithi lo plan ngikwenza njalo mina mayikhona nje imali kulenkosi manje ngiyakuthengela isuke ikhona kodwa ngiyanithetha isecret ene ukuthi ubuseke fast unemali le mali ufuna ukuthenga ingayo ingubo yami noma ngithatha something ngayo yami ebalekile kimi engithandayo nami ngiyayiyeka engine lo mzalelo yani ahambe yothenga ajabule thembe ejabule indlala ekhaya ziyakhiwa ziyahliba siza ku provide uNkulunkulu so sizokhuleka inkosi teach me indlela yokubusiseka ingawuthi thina asishumele prosperity la sifundisa abantu bagcine izwi ngoba nifundisa la nifundisa ukuthi ngicine ini mawuzoyenza into engishoyo bese uyaphepha ngeke zibusiseke yini ubone ngeze kulandela ngibusisa asinqakisi thina ngasinqaki ngeke uzuze isinqaki nakumshado nqaka imoto nqaka iblessing nqaka indlu nqaka ingubo nqaka lokho nqaka inyama asinqakisi thina sithethe igcina izwi yenza izwi khona uzobusiseka yabona abazoyenza lento uNkulunkulu ayibekini namhlanje bengazi ukuthi ngizodlulisa ini uvelo wakhe thela uNkulunkulu watheka over nami ngizoyenza into uNkulunkulu ayishoyo ngiqhubeke nayo sambonga uNkulunkulu yethu besinika indlela ukuthi sibusiseke mawukhuleka uphendule mawuzoyibamba lento you will be blessed ngenye indlela uzophakama uNkulunkulu akubusiseke sizokhuleka uNkulunkulu cela uthumele i-time keeper angel empilweni yakho zonke ikhetho ufuna ngikhuleke ngazo ibe la ingelosi unginika amali ingayinqunuli bese uyangifundisa ukugcina izwi ukuze ngizobusiseka Nkosi mangikhuleka ngiphendule unike namandla okubekezela ekukholweni amen ake sikhuleke niyeze la Baba egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo siyabonga uNkulunkulu nalesi sikhathi usenzele sona usifundisa namhlanje ukubusiseka uNkulunkulu sabantwana bakho siyacela uNkulunkulu babathu usezulwini cela uthumele i-time keeper angel ukuthi ngizokwazi ukuthi ngikhiphe emkhulekweni osezintando yakho ngicela uNkulunkulu uthumele amali engayingculi le ngelo sizongithumelela yona ngicela ungisize uNkulunkulu ngenze izwi lakho ukuze ngibusiseke ngigcine yonke into Nkosi osifundisa yona namhlanje nami Nkosi ngiyamangala lento efundisa uNkulunkulu nami bengayazi ngokujulile kanje siyabonga ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma uNkulunkulu siyale baba zincane izibongo zami siyabonga Nkosi usifundisa kanje sabantwana bakho ngoba usifundisa usibusiseke ngempela saziwe awusifundisi lama prosperity gospel agcwele ngaphandle tukusabantu uyasifundisa wena ufuna usibusisa siyabonga Nkosi siyabonga Jesu siyabonga baba thank you Jesus gcina senzakho intando enkulu sipha amandla ogcina izila kuze sibusiseke egameni la Jesu Kristu inkosi amen Jesu Kristu inkosi amen